Kani kadeka Pati CTV. Kakhasi Students Union Jaya Circle Haga Jingsan Ran Jong KSU Central Body Ringkat Kajinge Trelang Bat Kakhasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi Urban Mission Karhu Pratrek Yayong Kala Pelong Kajinga Patba Man Kentui Kipatba Bagi Deban Kiar Lai Mau Lai Dieng Na Udrok Uba Ap Kemang Ban Penjat Tiao Ya Kalawe Bakajik Em Jeki Samla Hakate Kajinga Patba Kabala Snok Tilang Hadu Hendriu Tili Kiskol Katan Nangta Kisamla Puli Jong Martin Luther Christian University Kila Shementa Shirham ban penpriangi ke kubor bau drok udah ujat jingdi bau penjat tangi ke jingem jengki tu ki bangop Henry ki penjenjar pat pentot wat ahi yang asam ne wat ka imlang saalang ling ba ka drama lingkon pat ka jingya pat ba kala sedang na jeo syam tarwar hol bala peteng terter hadu madan student haba kran ka jingelang hadian ka jingya pat ba o superintendent of police ba Vivek CM ubadi pej kam kendra drok ne anti narcotic task force ANTF laito bahagani ka jok kinong di drok ki kentup lajan baro naduk ki syakri sarkar hadu ki samna ki belanang la start ki bedai ki belangop hau drok hadian kini ke jingelang ke channel kalayo ban yakran ba manager jong voluntary health association of Meghalaya Viam ka kongyo lindhar padru upastor bidon CM director jong urban mission but general secretary ka KSU Jaya Circle Wastanik Marbanyang Nyo 4% kidan kanu relation bau drugs balai bagi hap yo atau pisah balik tiet atau drugs berurem hadu kata-kata kinong diru kidang yai dia kat binang kem yaki reisin belayo bil biang lastang biang balai masih soak kata-kata ke business berngaku benong UP kena samla ki bedan ni drugs si heroin kamtam udah pair ni kiwi cingpam ni jingdi udah pair nak kakian, udah pair nak secret, udah pair nak uduma. Baju keli ni kena kibala ngat hau new drugs. Ngong balai kistang di new drugs. Kum kena samla le se gi bang ban bam gi kidang kie dang long dang kidang gua ban bam kidang khain ban bam. Ya kajaru le se kena ibana khaprak next time kidang bam kata bar. Kumno hilit bam pada klipoi pada bani bam uni powder ubatang sitten ru samdar du nyok hajar kumno hilit poi kajubab kalong klem dan bapatai ngi ban poi shadu shong yu pot ngiadan thapeng ki perlok ki bong mat mat men yo kata kahai kapas kau tenan hadu kata-kata bat num dan batip bamedi balai bam don jik sma barganong ibi bun sin hi habala sedang kata jik sedang kadang sutenan kadang yai sutenan tang hapo lai benai dan yo kata ka kick ne ka hai briwi udang dan kata ka bor biasa ka bor ka bakam klan shushu tang hai tai por lai penai hadir kita ki lai penai briwi yo shu kata ka kick bat kwa bun shulong kumbong aktien pareng normal umlaban bam umlaban kren umlaban yai banyeng umlah balik kan ono kamu julia makaski balai bom yo without drugs tang ban thia ru umlah ban thia buat kani kadang yai peteng buat kata dosage ru buat kanun bam kadang kio baningkong stang shwa daka oral consumption mudi na shentur hadian kata stang saki snorting mutba penungkam dukun japai mencutan akmat sakstang tiki cheers mencutan kajenhau kadu kadwai sakstang padu injection menuai tangki kena mendai tangki kena hi ba ngap hang dia manong pi kidon kinong trai kam sarkar kibala start kidon ki samla kibala Pendep College kibala Pendep University najulab ru kidan kibala adab aduh jing puli medicine ru
dan malaji. Baru ni drugs si umpai gini judgment dia. She said langan. But consequences ki long kum jo hi. Dan kam ye phi. Hoi happening jung phi lesim dan body drugs. Bun sin hi haki awareness programs. Kapas ngsi kalong ba kitu hi ki body drugs ki numwan. Tama dan kam ye phi mapin sapriang ai kubor. Bau drugs udah ubas ni utam. Basisien pilangan. Kata kajing kaban mi no drugs. Pisha te marau di kisnam. Unong di drugs hi. Ulang pang. Berkani kajing pang. Kam dai kum ka kenja viral fever. Bale se phindadi antibiotics shipor pilajam no. Pila kya kran na. Unie ujing pang hi. Baru tu nong pang ka shimpor ha. Shimpor de kipnai. Bo hable detoxification. Bo hable kata counseling. But hable sakta rehabilitation. Ba sisien bila sakut. Mut mendai tang sakut pila biar de jing pang. Berkijing ma ki babun. Kum kanyang kuliah. Sisien hi bila share techniques. Bila penkam tu ternia. Baju pun kam kiwei layo sekali HIV ban layo HIV berkata jingpang ndan dawai dashen malam ni rami pi bun sin hi ki knas ki samlalut ki badan ni ya dan hi kata ka group peer group lapet hai noi kenuan lapet ta peer group kamut kita ki group ki ba lesi kia don ka kanu ka common hobby ne kanu ka jingele ka ne ka kadi ka group tamari ka group so tanat ban riam kumchu lesi ngi kwa ban yubo one direction hairstyle group lesi ngi sutran hong ki tupia hip hop tai group ki khat peer group ban kita ki peer group sastang pada badia persang sedang shadow secret ni te podang red ni dani tak peer groups pergi le school pergi astang su duding peskat tang bumi tedam ta ilasmu ai lasmu he ha ta yera ta mitram yang tak jing keran tak jingong with a cigarette in your hand you feel like a man dia nang ta sa graduate tastang su kunja kujali bosongtan ta hiyo shi song klayo arpu tengka tikum tas tang kiwi jingdi kakiat kumikot ki precursors pat nang ta pinai kwa shu ta kakik makhamjur saji so herben pada pidon ka future khma jung phi dan kam ya phi ban bo ka thong hakma jung phi bapini trestom bapini longbrio bapini yang hak halor ki kejat la jong bapin pen kelai kan ingin lang salang nota dan kam kata ka higher purpose green book kata ka aim ka thong hak ma jung phi bapin ye le bha kanu jing pulie kanu ka kam pin tre shit ram kani ga jing pang kerni ya gi ki sam ke jongi namar kata ngas ngau bagadan coming ibang ini kren haswa bagapor kan dir ngajukan tu ya gani barbor ngongi don kam bani trailang lakalong ya kiseng balang ge ba pero per lakalong ki balang ge ba pero per lakalong ki nong elam je kisnong ge ba pero per ngi don kam bani trailang banle ayai haswa bagapor kan dir kumbai ba samla miki jon sila pengen mau lesi yong kalaban poi kapor pakandan ke jingile apreng jong ki drugs mafia bat ki brio ki bapat ya kaan kumbaga jas ki weipat kiri kamtam si kita kiri sep ngi ban ngi kwa bagata ga ja hagari ga jongi ban ngi sngo baga por ga dai ngi bangin ye le ye bangin trailang haswa baga por kandir nagalyang jongi kum ga urban mission ngi judan ga jingi trailang bat ki dor bar snong lima ka program ka bangi ai kerteng ka reach beyond udan uwei urang ba snong ukli nga wong belai pastor pi ai kerteng ya ga program ka reach beyond
Ngajubab yu ka ktin nong way ngong we are reaching beyond the four walls of the church. Ngimi shabar na gisaw kan ro jo kapalang. Ngile che gisnong gitaw. Ye trei lang bat ki dorbar snong ban kren persha. Halor ka jing sniu jong uniu drugs. Bat ngidan ka jing trei ka bakerpang bat ki kena school kumbai ba Vivek ilong. Bahagi ni ki kinyat snem. Ka jing jelei jong ki kena ki ba penon kam uniu drugs. Ki kena ki ba katway kat arsnem. Bara bangiyo ban le counseling ban ki klein ki jongi ki bopun na preng jongki ki thu ba ki sedang bandi drugs le ka por ka ba ki dang le school bakata ka pengendit penri wengi bangi la dai ban le ye na ka ba ki kena school ni sedang ye ka program ka bangi hai kerteng ka break free ngasngo ba ki samla ki jongi ki kena school ki jongi ki don kam ye ka break free ki don kam ye ka freedom ka jingla lut na ki jingdi jingbam ki ba pen buat jingla lut na ka mental stress ban ngi ju penlong ye ka program ringkat ba ki kena school gabangi address ni kren yaki halor ka jingdon kam jagi kena ya ka jinglat lut ban lat lut ni ki jingdi jingbam ki bapin buat ban lat lut na ka mental stress lesi ka bayalam yaki shaki ni ki jat jingdi ki bapin buat Kani Gadega Batisi TV.